Kan reu senem komunong bikmat. Ngakup ya kejing i jengkersah nu paiba. Ban ngas kema ke nongrim. Ban bat ya ke dauba jong ke jaj penriu. Marwai lang hapan yeng. Hayeng dorbar tawan. Namar ki mat ke jeng dongkam. Ban shengan ke lawai ki longdien ki pateng. Nganyai kular. Banganum ya pen ya ke lawai keri. Tang namar ke syuki. Ukasi hakipor menshwa. Buat ukasi menta ngai kalau don kecing pier paklbak. Ukasi menshwa ubam stenan ban bam ubam dak bakamai dak hok. There's a complete change. Apa dia bagi jinglong kejongi. Ban nakalian kejongi kwa ba. Mo ban warra biang ban penstu ha upai ba jongi. Ya kita ki good qualities bangi kum kecaj ban ringidon menshwa. Ukasi udah batristom. Ukasi udah ba. Ubadi unong yalam. Ukasi di uriu yale. Leha bangi pe ni si menta kita ki qualities baru ngai kum bakila. Lahir teng kami unti mo ni kum kajat menrio mangin sutu ya kata bangin dong kamban revive biang kata mo ban penrung akadot nut kajong wei pu wei ukasi bala dakari kajing long kabarim kajong kum ukasi karung biang hangi nei kamun karung kajing kermen ya kajat menrio kari pen kre lajan kisi langin yale ningin sange tolong kibala ke dan syulam rau halaka jong kari bihun sego pun samla kari orkid habang ya kari lum jongi ngin ande do haki nong we shisi kata kecil akan pinkin May I know from the Honorable Deputy Chief Minister, is there any sanction for the repairing of Sepongdeng Road, about 5-6 kilometers, as the road is in very pathetic condition. So while traveling there, we really pity for the sick people, especially the pregnant women. It is really a problem, sir. Yes.